Ćao svima, prva knjiga Guinnessovih rekorda je stvorena davne 1955. A od tada njoj su opisani razni čudni i zapanjujući rekordi. Upravo zato smo odlučili da vam danas na Let's Do It kanalu predstavimo top 10 najluđih Guinnessovih rekorda svih vremena. Tako da udobno se smestite, ostavite like i sub, a sada možemo početi. Za početak imamo jedan veoma opasan rekord. Radi se o najviše razbijenih kokosa oko neke osobe dok nosite povez preko očiju. Drže ga dva Indijca, Karamadžit Sin i Kavadžit Sin. Broj polupanih kokosa je 35 i to za samo 60 sekundi. Alili iz Turske drži rekord za najviše polomljenih blokova dok mu stoje na stomaku, ili ti ga 16 u njegovom slučaju. Trebalo mu je samo 5 sekundi da obori ovaj rekord i 3 udarca 6,5 kg teškog malja. Ekipa Dude Perfecta drži mnoge rekorde, ali ovaj gdje je Tyler uspeo pogoditi koš sa zgrade visine 162 metra je među najluđima. Ovaj ludi čovjek po imenu Jozef drži još luđi rekord. On je izdržao da ga konj vuče vezanog na zemlji 500 metara dok je zapaljen. Zaista ne znam kako se setio ovoga. Darren Taylor drži jedan veoma bolan rekord. Uglavnom on je skočio dasku sa 11 metara visine u bazen dubok svega 30 cm. Ne znam za vas, ali mene je zabolelo dok sam ovo gledao. Evo ga još jedan rekord koji će vas natjerati da kažete zašto. Drži ga John Ferrer i u njemu on je izdržao da na glavi nosi 3 bloka dok mu njegov asistent sa 4 metra baca kuglu tešku 8 kila. Comincia a avere un po' di mal di testa, però la faccia è ancora bella tesa. Quando vuoi, Joseph. Yo. Zbog ovog rekorda se trebamo zapitati šta nije u redu sa nekim ljudima i da li su kao bebe ispušteni na glavu, jer se ovaj Australijanac setio da postavi rekord u kome će presjeći 5 jabuka koje drži u ustima sa motornom testerom. Ali nije tu kraj, postavio sebi uslov da to treba raditi za 60 sekundi dok nosi povez preko očiju. Lisu Šalere postavio jedan ludi rekord. Uglavnom, odlučio da skoči sa litice jednog vodopada na visini od 60 metara. Prilikom skoka je dostigao nevjerovatnu brzinu od čak 123 km/h. Sjećate li se skoka s ivice svemira koji je izveo Felix i prezime koje ne mogu da pročitam, a kamoli izgovorim? Uglavnom, u ovom poduhvatu Felix je skočio svoje sonde na visini od 39 km, a prilikom skoka je padao tako brzo da je probio zvučni zid. Mladić Anthony je obično trčanje na 100 metara podigao na veći nivo. On je ovu razdaljinu pretrčao ceo zapaljen bez kiseonika. Naravno, ništa mu nije bilo, ali da li biste i vi smjeli ovo raditi?
I to bi bilo to od ovog klipa, ekipo. Ja se nadam da vam se svidio, te se tim ostavite like i obavezno se subujte na kanal. Hvala vam na pažnji, najjači ste.